INP Mizo Channel Khir Tute Chibai Le Vek Ule Don Trumpo US Tua Chung Boruak Bok Hi Kan Khirin Kan Ngai Khau Le Don Nia Don Trum Chu Mania Changte Thuziak Hi Kanan Be Chan Deu Bi Kange Ani Hi a conservative Riauti Lampo Ni Chuang Lovin mainstream media laminan tarlan lem lo lam hi aron thu thareu maya in bengati tlaiviau kanan be sei photange President Donald Trump chuan tuna tanga ni rei lo teya thilro pui tak in mudon ani atiriak maya eng thilro pui nge US le khovel hian mudon thina phudep dep tamai Sri Lanka ra non phungpa ngai po zo hlei theilova kan khosak lai hian kan ma loka Christian te hun pui Christmas kan thleng chho mai dona du thu sam angin hun kan mang thei don lo ani mai theya ma se pathian kai hroina noya hun hlim om tak in man kan du sak tak zet chewani America President 2020 election lam hoile ila party pani Republican le Democrat haute point mutmu po to mu malman lovin hunan mang ve mek chuni hi akoto pa antang dun ani deu bertamaya eng boruak tak hunin ron her chu pui takang mo khovel mainstream media ten bias takat huan kalpui lain source chanchin bu bias lo tak tak le rin tlak tak tak nia kan riat a om teu boka heng the epoch time te NDT te AN RSBN tiang vela tang te po hian thunar rin tlak tak tak a om teu zelani Sydney Powell lawsuit nolani le ta nizan zan lai vel khan attorney ming thale hoisen America a dikna din chan le theinan le US election chungchanga thudik tak hailan ani theinana Trump legal team teron puitu Sydney Powell Michigan state lawsuit a file chu Michigan federal judge Linda Parkerin anol sakle ta ti chu One American News sinaron tar lang le a Powell lawsuit file nol tu federal judge hi Obama hun laya federal judge ta na appoint khani amak lem lo tura ngai phut mayang hetia Michigan lawsuit file no le le tak sia chuan kan ngai thak fo ang khan Supreme Court of the United States panna lam tluang zo na kai lon thar aron in hong ti nat po ani mai theiani hi US president election a hian thil dik lo u chuak tak le vote ti chingpen na salutuk tak mai drama legal team ten video clip meu nena chiang takatar lang chung le thurhetu sangtam takenan soilom lom chumpu a aring ti khonglui tatu Georgia Governor Brian Kemp chuan Georgia State a hian thil diklo engma kan mulova Joe Biden tlin na certified hi reilo te akan ti chuakang atile mau maile maro chu he thu kan buat sai lai hian Georgia State Republican Legislator Senator le House of Representative te chuan thu chhuak an la ron siam ve lo thunga an thu chuak ain muero arin omvak lawani hi heti lai hian One American News book hian battleground state a Joe Biden a vote pa ngai mu dan le vote ti chingpen a mu dan heti ang hian ron tar langa kan riat na ti zau ve tu tan khrim a thavia wang Joe Biden hian Pennsylvania hian vote pa ngai chuan vote sing red le sang khat a muwa vote le matang hian noi khat le sing ni le sang khat a mu atiani Wisconsin a hian vote sing ni vote le mero chu noi ni Arizona sing khat vote le mero chu noi thum Michigan a noi khat singa le sangli vote le mero noi nga singli le sangriat Georgia a sing khat sang ni vote lem sing ni le zali atiani heng te ba ka Democrats haulal na state Nevada a Biden a vote mu din mun hetiang hian atar lang boka mit hi vote sang zanga omna hun son to sang ni zanga voter address omlo sang ru he leya omlo sang riat hei hi enge mo ha ngai na po riat thia maharani hi he leya omlo hanti ngot mai hi chu hetiang he leya om mia lo hi vote sang riat amu bokani chu sum dong ho sing khat le sanga state pono omto sing ni vote thak non singli le sang ni vote ruk sing ko le sanga hetiang lai mai ani thu hen on tar langa thu chiang tak khriat theilani lo ma sela het ta tang ringot po hian
thil dik lo na satak in phum ru chu a om nge ti chiang hle ni hi voti chingpen hi tuna one American news in a tar landan kanan soi ai hian atam fe mai thei bokani chu an mani point thil ni thei ni an ngai thu an soi nge heti khopa thil dik lo chiang lu tuk mai hi mainstream media te hian an tar lang du lem lo kan ti kha ma se conservative media bias lo tak ten an tar lan ve thunga wangin he chanchin buat sai khleng hian Trump supporter te chuan US state ranga ba sin rally an nei ve mup reng boka an kalna pianga mi puyan tam thei ngei mai mainstream media ten chak lo zo ka an puan ni chung sia heti em adona Trump America ram chunga ama tran tlat tuanga lutuk mai hi political analyst ho makti atling hle rengani thil dik lo om nge ni ti an rin pha tul rengani hi heti lai hian Trump team ta na chanchin du om lo khenga om ve tlat maya chu Trump legal team ho tu pa Rudy Giuliani COVID-19 a positive ti mu chu ani hi ni maro chu vanai khak takin ngai tu om lu tu gero ani lem lo ni ina langa drama attorney mai chemel thale du om Giuliani ne na public hearing na lama inzui na satak Jenna Ellis ero a negative lo thung ma se Giuliani tel lo po hian attorney ming tha thiau mai Jenna Ellis Sidney Powell Linwood te hawan la ding het tlata an zam lo hle tura nga yang Raman martial law puang hnayangem ti hi tunlai US election boruak vuak veta ti tamtu pakhat ani vele a Georgia state thu chu ka zir hian President Donald Trump hian martial law puang thut lowang ti po hi soithiama har hle ni in an soihlom tunai maya rampona US army omte a ko horui maya Democrats houthin rima anin seru teu lain rampona tanga sipairon hotele an chung te ro chu loma wanga mi tweet la zoin an lo in pom ve me thunga President Trump an fak mol hini ber mai chuti mek lain President Trump la chuan ama dodal photo Defense Secretary Mark Esper aban nu loka tunai mai khan a IO turin Christopher C Miller arwat vele a ai nei hian Department of Defense how to lok then khat aban zui nual ni na langbok hetiang thila thlen deuh tak noya wangle election boru ka chiri tak ema wang hian mitam tak chuan President Trump hian thre tak chunga US Constitution in aphal sak angin martial law apuang don aniang a tia ngai dan nei anom tanual mayani martial law puan hi ri sang takani theya wangin America mangai em tu tramatan chuan thil har sale hreom tak chuni nge yang le nima sela inti America rama dikna le fel na fama boina za khuwa nu lua drama atlak na turani phot chuan ma niram ti chiat vek po poisa ther te lo tu te dan nan chuan martial law puan mai hi America ram tlu che tur ven nan le civil war pumpel nana poimo thungang anti ni nge yang US Army Chief ho tele US Police Department ho tu lok tak tek ba ka US Army ho tu hlui chol to te chenin martial law soi moi zong hian President Donald Trump thuronan pe sup mayani a thaina zonga America mangai tu le a president lo po US dollar khat chia la a bak zong mi har sa te pola charity lama pethin tu Donald Trump hi a khing pui bol lo tak te hian a sahuat an khoi fu pal chuan o a so khok chu an tal teng chu Russian President ro thap aru ka minun rong lutuka an soi Vladimir Putin te China Communist Party leader Republican China inti chung sia aru ka dictator ti bai om zip ni Xi Jinping ba ka Obama a hlau thon North Korea dictator nun rong Kim Jong Un te ba ka US le Israel ta na mitak mol te tang ang may noksak Iran te po no pang thuoi tak ang maya siam thei tu hian a mangai America ram ti chiat tum tu te hi adim vak lovang ti hi han ring phot mai la thil nga anei ri nge plan mumal takanei zok ti hi a riat mi lowania President Donald Trump hi kumli chunga White House lo tura Bible nem chungarin omna thuwa tiam le hi kan huchak theu ngeya chutluk zetin a slogan Make America Great Again ati ang ngeya thil diklo ti tu te a at thulai le ram siam thatura a chet dan the Trump action lampo hi muachak om hle thomai
December ni riat zingdar thum vel khan the Epoch Times na ron tar lan dan chuan President Donald Trump chon mi puite ma tu na tangani rei lo te thil ro pui tak khengin mudon ani ti na soya White House lo le tur hian in ring tok view poni mai theya eng tin nge mo thila kal don thil ro pui ati hi eng per nge niang ril ruin dap lo adap tran ta ni hi tin Arizona State Republican Legislature 10 election discertification chungchanga press conference an ko chu ti Epoch Time le NDT 10 live in an pechuak meka an thutluk na kan hreman tari lo wani hi